byanze bikunze nawe wabaye umwe mu bagiye babona amashusho yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bati Lt Col Willy NGOMA yaciyeho rwose yavuye mu mwuka w'abazima. Uyu mugabo kandi yabaye izina rikomeye mu ntambara za Kivu, aho ubuzima bwe bwari bwuzuyemo imirwano n'impaka ku ruhande rugiye rutandukanye, aho byose kandi byasojwe n'urupfu rwatunguye benshi mu karere. Bati wa mugabo wari intwari y'abanyamurenge, bati wa mugabo wari intwari y'abanyekongo bari gupfa bazira urwo bavutse ashizemo umwuka. Uyu ni umwe mu basirikare bavuzwe cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ariko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, mu gihe cy'imirwano yahuje ingabo za leta n'umutwe wa M23, aho izina rye ryagiye ryumvikana kenshi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaye nk'umwe rwose mu bayobozi bafite ijambo rikomeye mu by'igisirikare n'itumanaho. None uyu munsi byasojwe no gupfira ku rugamba. Mu ruhando rw'abarwanyi, Ngoma yagiye afatwa nk'umusirikare wiyemeje, wari uzi neza imiterere y'urugamba n'imitegurire y'ibikorwa by'igisirikare indani. Abamushyigikiye bakunze kumugaragaza nk'umuntu rwose wari ufite umurava n'ubumenyi mu mikorere y'ingabo, cyane cyane ariko mu bihe bikomeye by'intambara. Mu muco wa gisirikare mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hari ijambo ryagiye rikoreshwa cyane mu Giswahili, aho ryagiraga riti kifo cha kishunja, ryasobanuraga gupfa nk'intwari. Ibi byose bigakorerwa ku rugamba. Iryo jambo ryakunze gukoreshwa cyane mu kuvuga umusirikare, aho bagaragazaga ubutwari bwe n'ubwitange budasanzwe mu bihe by'intambara. Nk'umuvugizi rero wa M23, wahoze rwose ari umuvugizi nako, ngo yabaye rwose ijwi rwose n'isura by'uwo mutwe ku rwego mpuzamahanga, aho yatangaga ibisobanuro ku mpamvu z'imirwano, akavuga ibyo yabonaga nk'ibibazo by'umutekano yewe n'uburenganzira bw'abaturage bo mu burengerazuba bwa Kongo, tutibagiwe abanyamurenge, dore ko bamuvugaga urwo kataraboneka. Uruhare rwe rwamushyize mu myanya igaragara cyane, aho ibi byose byatumye bamwe mu bantu bazwi cyane mu buyobozi bwa M23, haba mu bamushyigikiye ndetse rwose no kubamunengaga. Gusa mu isura rusange, izina rya Willy NGOMA ryabaye ikimenyetso cy'umwe mu basirikare bagize uruhare, kandi uruhare rugaragara cyane mu ntambara z'akarere, aho ibikorwa bye byagiye bivugwa mu buryo butandukanye. Ibi byose bigaterwa n'uruhande rwose ubirebamo. Birumvikana gutya, uyu mugabo yamenyekanye kubera ubushobozi bwe bwo gusobanura imigambi ya M23 mu buryo bwumvikana kandi bugaragara neza. Ibyabiraga ku rugamba byose byarakanuke, ndetse no gutanga amakuru ku bitangazamakuru mu bikorwa by'uyu mutwe byose akabivuga nta kintu aciye ku ruhande. Ariko uko imyaka yagiye ishira rero, yari umuntu werekanye ubwenge, ubushobozi no kumenya neza uburyo intwari gisirikare n'imiyoborere bikora mu karere k'ibiyaga bigari, aho rwose ngo nta muntu wamuhigaga muri ibi byose. Uyu mugabo ukomeje kuba inkuru yasakaye hose, Willy NGOMA yavukiye Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda mu 1974, avukira mu muryango w'abana 7. Akiri muto kandi ibyo bamenya ku rugendo rw'ubuzima n'amateka yiwe, ngo ubuzima bwe bwahinduwe cyane n'urupfu rwa se wamubyaye mu 1946, ubwo rwose ngo yari afite imyaka 12 gusa. Icyo gihe kandi yajyanywe rwose n'umwe mu bo mu muryango we, ngo wari utuye Kiwanja, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho niyo yakuriye aboneshwa n'amaso ye n'imiterere y'intambara z'akarere, imitwe yitwaje intwari igiye itandukanye nka mayimayi, abagendaga bavutse uburenganzira abantu, aho ubuhunzi rwose bwari ikintu gihora kisubiramo umunsi ku wundi, ndetse n'umutekano muke byabaye nk'igice cy'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ibi byose bibera mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka mu 1990, ngo ni ibintu yakuze rwose yibonera amaso ku yandi. Ikindi wamenya ku rugendo rw'amashuri yiwe, ngo nuko amashuri abanza yayize Kapembe ya Mbanza Ngugu, aho rwose bivugwa ko yakundaga kwitwa papa, ngo nukubera uburyo yakundaga rwose ngo gusobanura ibijyanye n'imiterere ya politike, akabivuga nk'umuntu rwose ubirimo, cyangwa se nk'umuntu bisobanukiwe neza, ngo kuganira, kujya impaka no kugira inama bagenzi be byari ibintu byaranze urugendo rw'ubuzima bwe. Aho yakomeje amashuri yisumbuye yiga imibereho rusange, aho yakomeje amashuri yisumbuye yaje kwiga imibereho rusange, aza no kwinjira mu kigo cyiswe Mbanza Ngugu ntigeze kuvuga, aho yize amateka n'ubumenyi bw'isi, ubumenyi hakuye ngo bwamufashije gusobanukirwa inkomoko n'imigendekere y'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari, uburyo byose bipangwa kuva kuri zero kugeza ku nsinzi. Ngo ubwo buryo ubuyobozi bw'igihugu bukora byose yagiye abyiga neza, nta kintu rwose arobanuye. Ibi kandi ngo yabikoraga
aniga n'ingaruka rwose z'amakimbirane ku baturage basanzwe, ngo uburyo rwose ibi byose bishobora gukemurwa. Nyuma yo kurangiza amasomo yiwe yabaye umwarimu w'amateka n'isi, ngakura umwuga mu gihe runaka rwose abamuzi bavugaga uburyo ki yari umuntu usobanura ibintu mu buryo burambuye kandi rwose ushyira ibintu mu rwego rw'amateka yabyo, akabikora rwose mu buryo bwihariye. Gusa uko imyaka yagiye ishira nyine, ubushuti n'imikoranire yagiranye rwose n'abasirikare bamwe bakoreraga mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo bwamwegereje isi y'igisirikare yahoze yifuza kwinjiramo mu bihe byabanjirije ishingwa rya M23 cyangwa se M23 nk'uko hano tubyita, ngo ari abasirikare bahoze mu mutwe wa CNDP wari uyobowe na Nkunda. Aba binubiraga uburyo amasezerano yasinywe ku ya 23 Werurwe 2009 atubahirijwe na leta ya Kongo, aho abo basirikare baje kwitandukanya n'ingabo za leta. Benshi bashinze umutwe nyine mushya muri 2012 bawita M23 cyangwa se M23, aho biyitiriye amasezerano bavugaga uburyo cyatubahirijwe. Willy Ngoma rero yinjiye muri uwo mutwe mu buryo bujyanye cyane n'ikorwa ry'amakuru n'itumanaho. Mu ntangiriro yakoraga imirimo ijyanye no gukusanya amakuru ku miterere y'ingabo za leta ya Kongo FARDC, aho zacumbikaga, uburyo zagendaga n'ubushobozi bwabyo ku rugamba. Ibi byose rwose byamusabaga gukorana n'abantu benshi kandi rwose akabikora yitonze. Kumenya neza imiterere y'akarere ka Ituri na Kivu y'Amajyaruguru yewe no kubika ibanga rikomeye. Uwo murimo rero wamufashije kumenya neza imikorere y'intambara n'imiyoborere y'igisirikare mu buryo bwagutse. Bidatinze muri 2012 M23 yigaragaje cyane ubwo yafataga umujyi wa Ngoma, umurwa mukuru wa Kivu nyine y'Amajyaruguru. Icyo gikorwa kandi cyanagize ingaruka zikomeye ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga, kuko Ngoma ari umujyi w'ingenzi mu bucuruzi no mu bwikorezi, ndetse kandi ukaba wegereye umupaka w'u Rwanda. Ifatwa rya Ngoma ryatumye amahanga yinjira mu bibazo, hanashyirwaho igitutu cya diplomasi hatibagiwe n'igisirikare, bituma M23 iza kuvamo nyuma y'igihe gito. Muri ibyo bihe nyine Willy Ngoma ngo yatangiye kumenyekana cyane nk'umuntu uvugira umutwe, hanasobanura impamvu y'imirwano yabo n'ibyo basabaga cyangwa se ibyo barengeraga. Nyuma y'iki gihe ariko umutwe wa M23 waje gusenyuka mu mpera za 2013, bamwe mu bawugize bahungira mu bihugu baturanye nabyo. Ariko kuva 2022 imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Uwo mutwe wongeye gufata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, Masisi, ndetse rwose ugira hafi y'umujyi wa Goma neza. Ibyo byanatumye noneho izina rya Willy Ngoma ryongera kugaruka cyane mu bitangazamakuru, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yakunze kugaragaza uburyo atangaza ibitekerezo by'uyu mutwe, anasubiza ibivugwa na leta ya Kongo, ndetse anasobanura aho imirwano igeze. Ibintu byose rwose ngo yabitangiraga ku gihe. Ariko kandi ikindi wamenya, mu gihe cy'imirwano yari yongeye kubura hagati ya leta ya Kongo yewe n'umutwe wa M23, ubwo nyine ni kuva 2022 tukirimo, kimwe mu bintu byakuri impaka zikomeye ni ibirego byo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyine havugwaga uburyo cyari abacanshuro b'abanyamahanga bari barinjijwe mu ntambara mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mutwe wa M23 watangaje kenshi ko wafashe bamwe muri aba bantu ku rugamba, ukabereka itangazamakuru mpuzamahanga nk'abanyamahanga bafatiwe mu mirwano rwagati, uvuga uburyo ki bari baje kurwanira inyungu z'amafaranga. Ibi byose mwagiye munabibona mu mashusho rwose n'amafoto byasakaye ku mbuga nkoranyambaga, hagaragajwe abantu bavuga indimi z'amahanga, bamwe rwose bakavugwaho kuba bakomoka mu bihugu by'Uburayi no muri Afurika y'Epfo. M23 nyine yavugaga uburyo ki aba bantu hatari abajyanama basanzwe, ahubwo bari abacanshuro binjiye mu ntambara ku masezerano yihariye, aho bari bagamije gufasha ingabo za leta ya Kongo mu kurwanya uwo mutwe. Abacanshuro ndimo kuvuga rero yahanganye nabo, aba ni abantu ku giti cyabo bemera kujya mu ntambara cyangwa se mu bikorwa bya gisirikare, batari ingabo z'igihugu runaka, ahubwo bakora nk'abashingiye ku masezerano y'amafaranga runaka. Akenshi abari abasirikare bahoze mu ngabo z'ibihugu byabo, abigeze gukora mu mitwe yihariye nka special force cyangwa se bigeze kugira uburambe mu ntambara zitandukanye. Iyo bagiye gukora basinya amasezerano n'ubakeneye, ashobora kuba leta, umutwe witwaje intwaro cyangwa se sosiyete yigenga ishinzwe umutekano. Abacanshuro barwana ahantu hatandukanye ku isi, cyane cyane mu bihugu bifite intambara cyangwa se umutekano muke. Mu mateka ya vuba aba bagabo bagaragaye mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati, nko muri Iraq, Afghanistan, aho sosiyete z'umutekano zigenga zakoraga akazi no kurinda ibigo bya diplomasi
n'ibikomerezwa binyuranye banagaragaye cyane muri Libya. Ibi byabaye nyuma yo guhirikwa kwa Muammar Gaddafi muri Syria no mu ntambara z'imbere mu gihugu, yewe ndetse no mu bihugu bimwe byo muri Afurika birimo Centrafrique, Mali, Mozambique n'ahandi habaye imirwano ikomeye cyane. Ariko turi iwacu muri Congo, mu burasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bagiye humvikana kenshi inkuru z'abanyamahanga bavuga kujya gufasha impande zitandukanye nyine mu mirwano, ari naho bafatiwe mateka. Mu mikorere yabo hari abarwana ku rugamba nk'abasirikare basanzwe bakitabira ibitero cyangwa se bakarinda ibirindiro by'ingenzi. Hari abahugura ingabo z'igihugu ikoreshwa ry'intwaro zigezweho, harimo gutegura ibitero cyangwa se kunoza imikoranire mu gisirikare. Abandi bakora akazi ko kurinda ibikorwa by'ubucuruzi nk'ibirombe by'amabuye y'agaciro, dore ko rwose biviramo abantu benshi impfu, ibikomoka kuri peteroli cyangwa se imishinga minini y'ibikorwa remezo. Hari n'abarinda abanyapolitiki cyangwa se abacuruzi bakomeye mu bihugu nyine bifite umutekano mike. Ku bijyanye n'amafaranga, aba bacancuro bahembwa hashingiye ku masezerano bagiranye n'uwabakoresheje cyangwa se ubakeneye. Hari abishyurwa umushahara wa buri kwezi, hari abishyurwa amafaranga menshi mu gihe gito bitewe n'uburemere bw'akazi bariho, ndetse rwose hari n'abahembwa hashingiwe ku ntera bagezeho mu bikorwa bya gisirikare, amafaranga ashobora kugera ku bihumbi byinshi by'amadolari ku kwezi, cyane cyane ku bafite ubuhanga bwihariye n'uburambe mu ntambara zikomeye cyane. Byumvikane ko abagabo yahanganye nabo ntabwo bari abagabo boroshye. Muri rusange nyine abacancuro bakora bashingiye ku nyungu z'amafaranga kurusha kugendera ku ndangagaciro z'igihugu. Kuba barwana mu bihugu bitandukanye no ku mpande zitandukanye, ibituma kenshi ibikorwa byabo bitera impaka ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane iyo bigaragara ko bishobora kongera ubukana bw'intambara aho kwigabanya. Ku rundi ruhande, leta ya Kongo yemeye ko yanakoresheje nyine aba bajyanama b'abasirikare n'abahugura ingabo zabo, inasobanura uburyo rwose ngo ari ibintu bisanzwe mu mikoranire y'ibihugu byo mu gisirikare. Ariko rwose yakanye yivuye inyuma ko yaba yaranakoresheje abacancuro. Ibyo byateje impaka ku rwego mpuzamahanga, aho impuguke mu bya politiki n'umutekano zasabaga ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane niba koko aba bantu bari abacancuro cyangwa se abajyanama basanzwe. Ariko kwa kuri nyine k'umunyarwanda, ntabwo gutwika inzu bikuraho ko rwose wahisha umwotsi. Reka rwose muribuka ko rwose mu bihe byashize aba bagabo bafashwe bagakimbizwa wa mungani wa Willy Ngoma, uyu munsi utakiri mu mwuka w'abazima. Muri ibyo bihe nyine Willy Ngoma nk'umuvugizi wahoze ari uwa M23, dore ko atakibarizwa mu mwuka w'abazima, we yagiye agaragara mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga atangaza uburyo ki gufata nyine aba banyamahanga byari ikimenyetso cy'uko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo itakiri imbere mu gihugu gusa, ahubwo rwose hari n'inyungu mpuzamahanga zirimo. Aho yashimangiraga ko kuba rwose abo bantu barafashwe ngari gihamya cy'uko M23 yari ifite rwose ubushobozi bwo guhangana n'ingabo zifashwa n'abanyamahanga, kandi rwose ngo bidateye ubwoba abarwanyi babo na gato. Akabisubiramo rwose akongera akabisubiramo. Mu magambo ye bwite yageragezaga kugaragaza ko rwose abo bafashwe bari barinjiye mu ntambara batekereza ko bazahura n'umutwe udafite ubushobozi bukomeye, ariko bakaza gutungurwa n'imiterere rwose y'ibyo bahabonye y'imirwano n'uburyo M23 itegura ibikorwa bye akantu kandi ngo yabivugaga nk'ubutumwa bwo kwerekana ko uwo mutwe ushobora guhangana n'uwo ari we wese ntacyo witayeho, yaba ari ingabo za leta cyangwa se abafite ubunararibonye mu ntambara zo mu bindi bihugu. Icyakora amakuru ajyanye n'abacancuro mu ntambara za Kongo nyine yakomeje kuba ingingo ikemangwa kandi igoye kugenzura mu buryo bwigengwa, kuko rwose buri ruhande ruvuga ukwarwo. Ikizwi nuko rwose ingingo yakomeje kongera ubukana bw'amagambo hagati y'impande zihanganye, ikanongerera intambara isura mpuzamahanga kurushaho, aho ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byagiye bisaba ko hakemurwa ikibazo mu nzira ya diplomasi aho gukomeza kwifashisha intwaro. Ibyo byakuriye impaka ndende ku rwego mpuzamahanga, kuko ikibazo cy'abacancuro mu ntambara za Afurika gikunze kuba impamvu zitumvikana hagati y'impande zihanganye. Willy Ngoma rero ndi kuvuga, we yakomeje kugaragara nk'umwe mu bantu b'ingenzi mu gusobanura ibitekerezo bwite bya M23, aho yagaragaje uburyo ki ko barwanira uburenganzira n'umutekano w'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi mu burengerazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande, leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga bo bagiye bashinze uyu mutwe yari arimo wa M23 guhungabanya umutekano no guteza ibibazo by'ubuhunzi n'ikorwa ry'ihohoterwa. Ibyo byatumye uwo mutwe nyine n'abayobozi bawo bashyirwaho ibihano n'ibirego bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, kubahigira hasi hejuru. Ubuzima bwiwe bugaragaza urugendo rw'umuntu nyine wavuye mu buzima busanzwe bw'ubwarimu
ariko rwose akarererwa mu bihe by'intambara n'umutekano muke, amaherezo agahitamo kwinjira mu mutwe witwaje intwaro. Urarerwe muri uyu mutwe rero, cyane cyane mu bijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru, rwatumye haba umwe mu bantu bazwi cyane muri uwo mutwe mu myaka yashize rwose no mu mirwano iheruka. Inkuru ye yahoze ijyana n'amateka y'intambara zakomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibibazo by'umutekano, politike n'amoko byakomeje kubaha ingorabahizi ku karere kose. Muri 2023 2023 yavugaga ku mugaragaro Ngoma rwose ahita yinjira mu mutwe nk'umusirikare wari hafi wa Sultan Makenga, nawe rwose n'uwakomeje gukomozwaho ko rwose yaba nawe yakomerekeye muri uyu murwano wabaye cyangwa se yanasize ubuzima. N'umwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe. Kuva icyo gihe yagaragaye nk'umwe rwose mu barwanyi bafite imyitozo idasanzwe bitewe n'ubumenyi bwe mu mateka n'uburyo rwose igisirikare gikora. Yagize uruhare runini mu gutanga ubutumwa, kugenzura ibikorwa by'umutwe no gusobanura imigambi ya M23 ku itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Uko iminsi yagiye ishira, Willy yazamuwe mu ntera kugeza ubwo rwose yagizwe umuvugizi w'igisirikare cya M23, aho yarashinzwe gutakaza ibikorwa by'uyu mutwe ku bitangazamakuru, guhuza ibitekerezo hagati y'abarwanyi n'abayobozi, gutanga amakuru ku rugamba no ku mutwe w'abarwanyi, gusobanura impamvu n'intego z'ibikorwa bya M23 bituma babakurikira bamenya neza imigambi y'uyu mutwe, aho kubita nyine imitwe hirwanira ikidafite aho kigana. Willy yagaragaje ubushobozi budasanzwe mu gutanga ubutumwa buhamye, butomoye kandi buhuza abateze amatwi ku mugaragaro. Ibi byatumye azamuka ku rwego rw'umuyobozi w'ingenzi mu mutwe, bituma haba umuntu w'icyitegererezo ku bijyanye n'imikorere y'uyu mutwe. M23 Willy Ngoma ntiyamenyekanye gusa nk'umuvugizi w'umutwe w'abarwanyi, ahubwo yamenyekanye cyane no kuba umuntu w'ubwenge w'inzobere mu mateka n'intambara, kandi wemeye guhuza uburambe bwe mu mashuri, mu mibereho n'ubumenyi bwa gisirikare. Ubuhanga bwe bugasobanura ibintu no gutanga amakuru byatumye amenyekana ku rwego rw'akarere n'isi yose. Mu ntangiriro za 2024 yasomowe ku ipeta rya Lt Col ahabwa inshingano zikomeye, harimo gukomeza guhangana n'igitutu cy'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse rwose n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika bari mu bikorwa byo kurwanya M23. Uyu mwanya watumye agaragara cyane mu bitangazamakuru, atanga amakuru ku bikorwa bya M23. Yari umuntu w'umuhanga mu bitangazamakuru rya gisirikare, akoresha neza imbuga nkoranyambaga nka Facebook, X, aho rwose M23 yakundaga gutangariza amakuru mbere y'uko ingabo za leta zisobanura ibyo zikoraho. Nubwo ikigo cya Twitter kigeze gufunga urukuta rwa M23, Ngoma yakomeje kuba rwose ijwi rikomeye ry'umutwe, agaragaza intambara, imigambi ndetse n'ingaruka n'ibikorwa by'uyu mutwe ku baturage n'amategeko mpuzamahanga. Icyakora kubera ibikorwa bya M23, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamufatiye ibihano birimo guhagarika umutungo we ku butaka bw'igihugu. Ubuzima bwe bwite bwari bwubakiye ku muryango. Afite umugore n'abana 4, kandi yagaragazaga uburyo cyakunda umuryango we, uburyo ashishikajwe no kubaha uburere bukwiriye. Nubwo ubuzima bwe bwari busanzwe bukomeye kubera inshingano zo ku rugamba, yabashije kugumana umubano n'umuryango we mu buzima bwari bugoye nyine. Mu myaka yakurikiyeho Ngoma yagiye agaragara cyane mu bikorwa bya M23, anafasha kuyobora mu bikorwa byo gufata ibyemezo ku rugamba, aho yagiye akurikirana intambara mu buryo bw'imbona nkubone kuva muri Mutarama 2017, ubwo General Makenga n'abasirikare be bafashe icyemezo cyo gusubira ku rugamba. Willy yakomeje kuba ijwi ry'ingenzi ry'uyu mutwe. Ku itariki ya 24 Gashyantare 2026, isa ntiyashyize iherezo ku rugendo n'amateka y'ubuzima bwe, ngo yiciwe mu gitero cy'indege zitagira abapilote, izi zizwi nka drone, cyakorewe mu mujyi wa Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi. Ibi byabaye mu rukiraro rwo kuri uwo munsi, ni nyuma y'iminsi 2 y'imirwano ikomeye n'ibitero by'indege byibasiye uduce duturanye rwose n'uburasirazuba bwa Kongo. Bidatinze kandi nyine undi muvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Lt Col we yemeje uburyo ki drone z'ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo zari zarashe mu mujyi wa Rubaya, bikaba byarateje ubwoba n'imfu mu baturage n'abasivile, aho Lt Col Willy NGOMA yaraherereye, aho yari amaze imyaka irenga 2 rwose ngarijwe n'isura ry'umutwe wa M23 ku rugamba indani, kandi ngo yarazwiho kugaragara cyane mu bitangazamakuru no gusobanura intambara, ibituma urupfu rwe rutera agahinda benshi mu baturage, abarwanyi be ndetse no mu karere kose ku bantu bari hafi yiwe. Ngaye nguko nyine